Meya santini ba. Meya Ghana ni eba mapapa. Na sense meya Ghana ni ba mapapa nintino. Asembi ba mitimi extra madwen. But ni kwan se midi atem. Na mijina oman Ghana edim, oman Ghana ehodo. Eniema enkoso ewo oman Ghana m. Eniema enkoso ewo oman Ghana mijina mu edi kasa tia yema mpanini Nana Addo Dankwa Akufo-Addo oni ne mpanifuo obi biala owo dibile ewo political party mu a me Evelyn Opoku mano enya ne kasetia no eni die kwaso mi kura mu kotodwem monfa me mfom so ene me bone enchame mami ngege se call mami ngege call eyampa confirm yes atro yes no atro no mi jina oman Ghana dim eni oman Ghana niema enkoye ho edi yawo ebe kasai etia omampani Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ene ne mpanifuo ene obi biala wo dibile ewo political party mu bia me etede funche makasa amama no atra abroso no ene die kwaso nana omampanifuo yewura Nana Addo Dankwa Akufo-Addo fame bone chame de otwasa onim sanania na chiachia nana mikura ukotodwem okukudufo Nana Addo Dankwa Akufo-Addo mikura ukotodwem sabi obanigu sreso ayepepa na yenchanchone nana mesraw boni bia madia yamo kasa fi bia makasa ade atia mo no mehya bose ebi nsibiem monfanchame bebre monfanchame manu apa mikura mukotodwem nana yewura Nana Addo Dankwa Akufo-Addo baomia obi biala bia owo political party mu ame manu apa etiawo sami ye waboa o sami ye okwase o sami ye udie yo eni die kwaso oyawo ni akokoduro eni akomakan mu ena medi pa mu apamachaw medika abepa achaw baako medika ya ba abepa achaw baako we ya apauchaw a etoso mienu enti Nana Addo woni wo ministers eni wo mpanifo a woni wo mofa adwen a medi oman Ghana ho echi amama no apa etiamo pamcho ema obi amfre me backdoor no ema obi amfre de me de eye life ema obi amfre line na me woso no enti me pamcho Nana Addo Dankwa Akufo-Addo mo share video ni mame mo share video no eye chirikokwa ye ni ma enti me pa obi biala chel say mo share video no obi biala odo etwe de funche apologize ameye ewo amaga na mpanifuo yi obi biala wani je hu bia na bomodin say e ma me request say share mo share obi biala en share video ni mame ensafo media mame ngege biscuit na prempe obi biala wo platform yi so obi biala wo page so say so mama bie obi biala say emo na ho modern say obeboa amama pauche mo be wo so a ama na koto Ghana mpanifuo eti ene obapa ya santoa me ba ya madisrade ene me hawo nyina ne say me wakwan se asembia ba oman Ghana mu a me ye oman ba paninti metimi ba kira ma adwen bat atem didie se mebo Nana Addo Dankwa Akufo-Addo dini ja na medina temo no nana mano kokotwa me de mano tuturu fam na menim de me ye nana mesraw afina enyansafo akuku damfo bi etimi aba me nsrabem ama mate de na me ye na enya no ase enti nana me pa wo chaw eni die kwaso nukura ukotodwa me Nana Addo nukura woni o minister kotodwam nana fami bone chame Nana Addo fami bone chame Nana Addo fami bone chame nana fami bone chame ebi nsibiem Nana Addo me da wase bebre mu share video ni mami we eye quick all map ena me de blame enti no mu kwaso na mo hye me ho se vandamfo ni bia pie mu wa ha eti mu nyire mo ho na mo hye kakapefo ni bi nso aye omuti ewa ha enti etiefo mesramo eni die kwaso eni akoma pam no enfifi bone etre me samu amahunu bi
se mani nyina bere ko ya mani aso ya meti yi momoame na ye nyina ye mpa ye nana adodankwa ekufu ado achew obisa why you apologize and me na me ni mo ja me na mu me say abusia mo share video no man obisi mo share video ni mame obi bia wo sabeka video yi bia no mo nwa video no so man kwatum panifo ne mame mo nwa video no so nana adodankwa ekufu ado me nsa yemo me pa acho nana me de manu tuturi form me wa kwan sa me tiama adwen but me ne kwan sa me bo wudini edidi wata mama bi ye share video no mama bi ye share muni ne masia bu se fie fon yakobu buntuku muni ne masse adana kwa me kuma person na si ye obu se fie utu kwan wo ko change obu se fie kala wo ko decorate obu se fie mabo pa adama na akufa no ko bungu na mo sana kasa na na do obu se fie. What kind of nonsense is this? Ghana for ni chimi mla bi anche chire yei do ba to dia okwamu ton do ba niegu kwamu niegu do ba to mo makuko tabo togu do adi ko to ba kuni nua do ba twesi tabi twani nua e mla bi anche chire Ghana for mu tira no ma attack only one person akufa what kumase akufa do what man probi akufa do what second what man obi. What kind of nonsense is this? We be perform and we be try. And akufa this government is not helping Ghana. What potam? Ma potam ababa no obo Ghana. Any saba oni eku Ghana for. Twa mama ba on Ghana ni emokro no. Tell the parliamentarians to face those nonsense. They are disappointed to Ghana. And you people are still voting for them as your MP, as your DC, as your honorable. Nonsense. Attack your DCs. Attack your assembly members. They don't know how to develop a town. Siafu mo sam kadien. Kwasiabi na di moto abo me mame. Kwasiabi di moto abo me mame. Ghana mrenye chuma. Ekoma no mo di moto abo obi a. And that's how the car obi a. You can't move your car. You must wait for the mobile alarm. Wait no. Accident is here. You can't move your car. You must wait for the traffic department to come and check what happened to the scene. What to cause to chirisa? Mo Kenya se sabu check Ghana for your MPs and ministers in the good parliament and we are disappointed to Ghana, especially NDC, especially MPP. They are disappointed to Ghana. That is why I give my respect to Kennedy Japan. That's why I love Kennedy Japan as a hero. If you people can come out on the South Kennedy Japan, nonsense. Freedom fighters, more chimney. Mr. Usenya Sanamu Kenya Sasam. Na me says about to be some question so. Message am dey me short message. Someone yan David. So what show me yan Sasama make kai. No one Kenya Sasam now chimi sa David. Why yan chimi no e wo Germany wona. Kwasia utua danka. Kwasia pa ni utua danka na uchimi sa. Monka Ghana Sam, mo attacking both MPP and DC in parliament. Na munya sabugu. Na nado as a president ufi. Uku na nado ufi. No bia ba no be free education. Uku na nado ufi. No bia ba no be sign contract. Na Ghana go check judgment debt. Now we chimi ti on the social media no. Afa o makasa biam. Judgment that na Ghana go tiano. Parliamentarians in a sign nonsense. Let me speak to wisdom people to listen to wisdom. Rather nonsense people who come and write nonsense. Kwasiafoba ba twem kwasasem, nyansafoba tie nyansasem. Ada Ghana no